Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Di hefteyê de heft roj hene. Duşem, sêşem, çarşem, pênçşem, în, şemî, yekşem. Duşem, sêşem, çarşem, pênçşem, în, şemî, yekşem. Baş e. Îro çi roj e? Bawer. Ha. Ka were. Çi ye? Ka were ji te re bêjim were. Nizanim îro çi roj e? Şizanim çi roj e li salnameyê me zeke? Yerê ez meyze dikim lê nizanim çi roj e? Dika were. Çima nizanî bixwînî? Dizanim bixwînim lê nizanim çi roj e? Baş e. Îro duşem e? Ne düşeme îro ne düşeme no. Sêşem e? Na. Sêşem jî nîne. Baş e. Çi roj e? Çarşem e? Çarşem jî nîne. Çarşem jî nîne. Demek pênşem e? Na. Pênçşem jî nîne. Bawer. He. İğne? Ne bawerim. În jî nîne. Ne bawerim. Çi ye nexwe? Şemiye? Na. Aho. Şem jî nîne. Ne düşeme, ne sêşeme, ne çarşeme, ne pênşeme, ne îne, ne şemiye. Yekşem e? Yekşem. Na yekşem nîne ji ber ku mekteb îro negirtiye. Aho. Erî. Yekşem jî nîne. Na. Çima? Ma düşem. Düşeme? Heh. Îro düşeme. Bawer. He. Tu berî niha got düşeme? Mi got düşeme te got ne düşeme? Erê rast e. Ji te re got ne düşeme. Ji ber ku düşemek te got, düşema hefteya erbas bû wê hefteyê bû. Hefteya çûye. Düşeme lê düşema vê hefteya. Vê hefteyê. Erê. Yani du düşem di hefteyê de nînin. Na. Aha. Okey. Heft Baş. roj hene. Heft roj. Îroj düşeme. Düşem. Duşem. Sêşem. Çarşem. Çarşem. Pênçşem. Pênçşem. İn. İn. Şemî. Şemî. Yekşem. Yekşem. Erê. Êrê. Te fehm kir? Îroj dîsa düşeme. Îro düşeme. Erê. Ê baş e. Te fehm kir? Ez niha te gehiştim. Îroj düşeme. Baş e. Bravo işte. Aferin. Te fehm kir. Bravo. Dikarim herim? Te xelas kir? Here dî. Biçe. Espas. Îroj em ê fêrî navên nêr bibin. Navên nêr. Belê. Cara din jî me dîtibû. Gava ku mirov bixwaze navên nêr bi rengderê wan yanî bi adjektîfê wan û bi sifatên wan vegirê bidî. An jî gava ku mirov bixwaze navên nêr bi navekî din vegirê bide. Wê çaxê mirov êyê lê zêde dike. Belê. Mesela dest. Destê xwe nîşan bidin. Dest.
Dest. Gava ku mirov bixwaze sıfatên, rengderên yani adjektifên, xusiyetên destekî bibêje. Belê. Çünkü mirov êyê lê zêde. Belê. Dest navekî nêr e. Belê. Mesela mirov dibêje destê piçûk. Destê piçûk. Piçûk rengdêrek e. Yani adjektifek e. Lê ji bo ku dest xusiyetê xwe nîşan bide bi êyê tê nîşan dayîn. Destê piçûk. Destê mezin. Destê mezin. Destê mezin. Destê gemarî. Yetene. Destê gemarî. Destê gemarî. Destê paqij. Yemine. Destê paqij. Destê paqij. We fam kir? Erê. Aqilê paqij. Aqlê qet. Di hefteyê de heft roj hene. Du şem, sê şem, çar şem, pênc şem, în, şemî, yekşem. دوشم، سهشم، چهارشم، پنجشم، این، شمی، یکشم. باشه. ایرو چه روزه؟ باور. Ha. کاوره بره. Çiye? کاوره اشترا بیجم بره. نزانم ایرو چه روزه؟ Şızarım çurojal salname mezeka. یری از میزه دیکم لی نزانم چه روزه؟ دکاوره بره. Çuma nizani bukhuni. دزانم بخوینم لی نزانم چه روزه؟ باشه. ایروز دوشمه؟ Ne düşeme yürü ne düşeme no. سهشمه؟ Na. Seşem gününe. باشه چه روزه؟ چهارشنبه؟ Çarşam gününe. چهارشنبه جنینه؟ demek پنجشنبه. Na. Penşem gününe. باور. He. اینه؟ Ne bavarım. İncinine. نه باورم. چیه نخوا؟ شمیه؟ Na. آهو. Şem gününe. نه دوشمه، نه سهشنبه، نه چهارشنبه، نه پنجشنبه، نه اینه، نه شمیه. یکشنبه؟ یکشنبه؟ Na yakşamına jberk mektep iro ne girtiye. آهو. Eri. یکشنبه جنینه. Na. چما؟ ما دوشم. دوشمه؟ Heh. Iro düşeme. باور. He. تبرین ها گو دوشمه؟ مگو دوشمه تا گو نه دوشمه؟ Eri. Raste. İşte ragot ne düşeme? Jberku düşemek de got. Düşeme hefteye erbas bu ve hefte bu. Hefteye açıyor. Düşeme li düşeme bir haftaya. به هفته. Eri. یعنی دو دوشم هفته دار نینن. Na. آها. اوکی. Heft باشه. roj hana. هفت روز. İ roj düşeme. دوشم. Düşem. Seşem. Çarşem. چهارشنبه. Pençem. پنجشنبه. İn. این. Şemi. شمی. Yekşem. یکشنبه. Eri. یری. Tefam ki? ایروز دیسا دوشمه.
ایرو دوشمه اری ای باشه تفهم کر؟ از نهاته گهشتم ایروش دوشمه باشه براو اشتر آفرین تفهم کر براو تکارم هرم تخلاص کر؟ هره دی بچه ایس بس ایروش ابه فری ناوین نیر ببن ناوین نیر بله جارادن جی مدیتو بو گاوا که مرو بخوازن ناوین نیر برنگ دره وان یعنی با ادجکتیفی وان و به صفاتین وان و گری بدی آنجی گاوا که مرو بخوازن ناوین نیر بناوه کدن و گری بده و چاقه مرو ایه لیزیده دکه بله مثلا دست خونشان بدن دست گاوا که مرو بخوازه صفاتین رنگدرین یعنی ادجکتیفین خصوصیتین دست کی ببیجه بله اینکه مرو ایه لیزیده بله دست ناوه کی نیره بله مثلا مرو دبیجه دسته پچوک دسته پچوک رنگدره که یعنی ادجکتیفه که لیجبو که دست خصوصیت خو نشان بده به ایه تی نشان داین دست پچوک دسته مزن دسته مزن دسته مزن دسته گماری یتنه دسته گماری دسته گماری دسته پاقش یمنه دسته پاقش دسته پاقش وفهم کر اری عقل پاقش عقلی قط مانه کردی زبونامه مانه